Betul tiba saja si Roy di rumah. Tiba di rumah Baak. Dari tadi ambo di rumah saja nyo. Jadi nambah bimbang-bimbang jatuh baru di pasar tadi. Indak si Roy itu doh. Indah, ambo di rumah saja dari tadinya. Alah, kece ambo kok si Roy itu tadi. Talen mana orang tuh nampaknya. Iyolah dare, iyolah santiang, la pade pulo, tambaro kini, la pandai pulo, babimbiang bimbiang, jalan baduo, jo anak gadi, awas awas lah beko, awas udah kok pulang, dan bae jo kaki dape katupe bangkulu, kalau masuk dari muka, kenai kaki taji lantang, kok masuk di belakang dan bae jo palang pintu. Hai, hap, hap, ta, kenai kaki pinggang patah. Hai, hap, hap, ta, kenai tangan langsung pansan. Pulang lah beko, nak tantu banas ya dan si Roy. Hai, hap, hap, ta, hai, hap, hap, ta. Roy, udah pulang. Tubo rasokan, hai, makan kaki den, hap, Onden den Roy, sakit pinggang den. koci elai, hap, ketupe bangkulu, hai, Aduh Roy, patah gigi den. raso-rasokan bana, tunan lama di udah, awak lah tuo parangai co anak muda. Aduh Iroy, ba aku jadi coipo. Aku sababnya Iroy latara dosa jo. Aku, katanya jualai, pai mana ala jana kat itu? Ya nampak ya nak Iroy. Kata apa aja lai? Hei Roy, jangan Roy. Hadian bergarah saja tadi punya. Onde, lawa ang kulo na baulay cingka. Ayolah gara kudo gara wa angkunya. Sorry Temaru, sorry. Sorry dong sorry. Lepas tagi gile na poyo na sorry. Tubo rasokan, hai, makan kaki den, hap, Den Roy, sakit pinggang den. koci elai, hai, ketupe bangkulu, hap, Aduh Roy, patah gigi den. raso-rasokan bana, tunan lama di udah, awak lah tuo parangai co anak muda. Aduh Iroy, ba aku jadi coiko. Apa sababnya Iroy latara dosa jo. Aku, katanya jualai, pai mana ala jana kat itu? Iya nampak ya nak Iroy. Kata apa aja lai? Roy, jangan Roy. Kami bergarah saja tadi punya. Onde, lawa ang kulo na baulay cingka. Ayolah negara kudo ada ang. Sorry Mas Temaru, sorry. Sorry dong sorry. Kok gigi lah patah. Pinggang sakit. Sorry apa dia lai?